Il-Ministru Ostingat fil-21 ta' Novembru tas-sena 2010 kien qal li bir-riforma fit-trasport pubbliku il-passiġġiera kien ser ikollhom il-maximum waiting time li fih idumu jistennew tal-linja u dan sabiex skont huwa l-pubbliku jkun moqdi aħjar. Sistema li skont il-Prim Ministru kellha ġib bidla storika għaliex il-pubbliku kien ser igawdi minn qabża kbira fil-kwalità tas-servizz offrut. Sena qabel fil-Parlament Ostingat kien qal li n-nies ser jibdew jibgħatu SMS biex ikunu jafu fiċ-xejn ġejja tal-linja. Nistgħu nipprevedu fix-xejn jaslu l-karozzi tal-linja għaliex hemm sistemi kif tipprevedi l-flow tat-traffiku. Dakinhar stess ukoll il-Ministru Gatt kien qal li s-sistema ta' trasport pubbliku f'Malta ser tkun bħal ta' barra. Neżiġu il-puntwalità u ma naqbilx mal-Onorevoli Mizzi illi ma tistax tipprevedi l-puntwalità fid-dinja kollha, l-Ingilterra, l-Italja, Franza tagħmel SMS u jgħidlek il-karozza tal-linja ġejja f'dak il-ħin. Ġejja f'dak il-ħin, għaliex għax hemm sistemi kif jitħadmu. Kull mu qed nagħmlu qed nikkupjaw Onorevoli Mizzi. Ma qed nivvintaw xejn, jien ma interrompejtek, obbik wiedek. Meta ġie iffirmat mal-arriva l-ftehim tat trasport pubbliku, Ostingat kien wieħed li dan is-servizz kellu jkun effiċjenti u bi prezzijiet raġonevoli. Riforma li skont l-editorjal tal-Gazzetta Nazzjonalista l-Mument kellha tkun waħda mill-aqwa 4 riformi li kien għamel il-Gvern. Riforma li biha l-Ministru Ostingat kien wieħed li ġala darba tidħol fis-seħħ, din litteralment kienet ser iġġalek tħalli l-karozza d-dar. Jekk mhux kuljum, almenu meta tkun sejjer lejn il-lant tax-xogħol. Minflok iżda din ir-riforma spiċċat swiet li t-taxpayer Malti ħafna aktar minn kemm kien maħsub. Bl-Awditur Ġenerali jgħid li fuq 10 snin l-arriva se tieħu 17 miljun u 900,000 euro aktar sussidji minn kemm kien maħsub. Fl-2011 il-poplu Malti ħallas sussidji 4,000 miljun u 500,000 euro, minflok l-4,000 miljun u 100,000 euro li kienu mwedin. Għal din is-sena u s-sena d-dieħla l-poplu Malti ser iħallas 2 miljuni u 700,000 euro aktar f'sussidji kull sena mill-istmat minħabba l-iżbalji ta' Transport Malta fl-ippjanar tar-rotot.